Uyaqhubeka umsebenzi omuhle oqalwe uZulu namhlanje sinaye ubaba uMsweni esimazi kakhulu ngokuthi umele iAfrica yonke umele iSouth Africa sike simuze kakhulu athi Africa my land Africa my continent namhlanje baba yini inhloso yanamhlanje Uthatha umbuzo uphoyisa kumina Now impendulo lapha impendulo wathatha umbuzo wathatha ijoka letha kumina Cha baba ngiyisukwazi nakwena baba ukuthi yini esenza ukuthi sibe nawe la namhlanje Hayi bo nawe ngithatha nebhizi mina lalela mina nami angithi wena ungifonela ngizwa la sonke sihlanganela sonke sizwe endaweni ezihlukene Babona udlula wena hayi kuthiwa umhla ka30 kufuna sibela kwayisibela sonke njengoba usula nawe okay baba mhlambe baba engingakusho noma engakubuza kwena baba ukuthi njengoba ukhona namhlanje imuphi umyalezo ongasukhipha kubantu base South Africa ngosuku lomhla ka30 ngoba sinabantu namhlanje abafuna ukufeza inhloso ezingekho right zisebenzisa into ebefanele ngabe iba right bayijike bona bayenze beyini mina into engingayisho on a serious note imarch ngeke ngabakhona ibengabe khona umuntu uxakekile ngoba la sehlukaniselene singama-Afrika ukusebenza abanye bazomasha abanye banake idingo zabantu abanye benza ukuthi abasehlukaniselene kodwa la hlangana khona iyodwa nje sikhuluma khona ulayini engeke usho ukuthi uma sineyimfuno imfuno kusobuyinto enje ungabulali okukhona ubufuna okungekho kokusiza ngani ukushisa uforu wonke ngoba uzama ukubulala igundane mali ngasekho lolu gundane into yokuqala nje yenziwa imarch eqondile ukuthi lokhu baqala kaze kufe lutho aze bebulale ikholi yethu sonke ithi noma ngabe ufunani awubulali lutho u1 lo number 2 imarch waboka kamaveti inhlamba ayisebenzi inhlamba angithi siyakhulisana nakubona ingqembe lapha enokuthi ithuka abantu abadala ithuka abaholi ayikho into enjalo so into lefuna umuntu i-take away le umuntu azohamba naye ekhaya ukuthi le march sidonsa isikhathi eside number 3 sithe abaholi bemarch bebizwe i-human rights ila safike sakhuluma khona kunophakela umthakathi uthi insizwa ayibonakala kwimarch begcwele ingane zamantombazana begcwele abantu besifazane insizwa waphuma ukuphakela umthakathi ukuthi ayoqoqa zonke insizwa ukuthi insizwa njengoba sekunezinsizwa nje zisuka kwikhwelo lethi akwazi ukuthi umuntu wesifazane osemncane afike akhulume into ethinta wonke umuntu bese thina sivele sikhwixe umkhono elamike mina ngubaba ngubhuti wabo ngizothi umuntu mayisukuma necall asimsupporte ngizomsupporta bese elokugcina zothi uhulumeni angazini ngendlela aba defensive ngakhona into esobala angeke kube nento engadiscusswa ukuthi illegal abantu bangaphandle beze South Africa sisebenze nabo provided documentation right mayengekho umuntu engadokumentiwe akahambe yo-apply bese yabuya kanti manje sizodiscuss u-illegal discuss into eyodwa ebingasheshe yabo nje ngisho ifundiswa zethu yabo nje ifundiswa zincane ifundiswa eficane ngoba benzani bahleli badiscussa ba-analyze lana enye into engiyifundayo ngifunda ukuthi hayi ukuvota kuyatshintsha izwe kodwa uyakwazi ukuthi ukhulume ushintshe izwe ngokukhuluma uJacinta akasho ukuthi asiyovota uthe uthi asizokhuluma sikhuluma nabo phuma bonke abantu abakhona yabo imobhelo 600 million okhulunywa ngawo ube uthathwe lo 600 million kwavikelwa ngawo izwe kwaqiniswa amabhoda kwashwa abantu abakwa home affairs abalapha emabhoda border control awungaba sikho la ngoba kulabo abantu khona abantu abangekho emthethweni abafikela illegal kodwa bazama ngempela uyabona baningi sizama nabo kodwa bese kuba khona abantu aba-illegal okuyibona abangcolisa bonke lababantu mayigcina ingasakhulume kuthiwa hayi bafowethu nekhaya bese-ke niyothola i-documentation seniyabuya mina elami yilelo nje ukuthi bafowethu khulumeni ngiyacela anoke nilalele nje umuntu nimlalele umuntu ungenzi indebe yakho ingezwa lento kade yayikhulunywa kuyabonakala abantu kade belapha edrivini angazi bebengakanani usiyakwazi baba ukuthi baningi labantu bahlala lezi ndlu zomxhaso lezi ezakhiwa uhulumeni ekugcineni bangena kulezi ndlu laba bantu right
bese lizogcina igama selithi uhulumeni akasebenzi kuyena odedele into ngoba uyazakha izindlu zomxhaso ezinye iphenduka ibhaza shop ezinye bayithenga laba baconvince abantu bagcwala kulezi zindlu lezi uhulumeni njengamanje wenza umsebenzi lapha human settlement kunento yokubheka abantu aba-undocumented abathathe izindlu zona lezi zindlu lezi zalabantu efana ngabala kunabantu abathole izindlu ngokungekho emthethweni yabo so ezinye zezinto lezi ake sikhulume into eyodwa ukuze nathi uhulumeni simsole ngento nathi esiyibonayo akabe nathi sibe ndawonye sikhale kuyena athi hayi lokho asikwenze nje yabo nje la kubube khona eqaleni ngabe uhulumeni umila ethi hayi ningenze kanjani njengomzali ma ushaya ingane yakho uyishaya uyibambile ma kwashaya ingane ungayibambile izophunya ukuyongena esibongweni nobungazazi kanti yakhona ngempela ingane ishaya uyibambile number 2 ingane makwayishaya ngene esibayeni iyeke sesisibayeni ngapsayithinta manje ngapsayithinta elokugcina lethini yazi uhulumeni ngathi ubaba nesithembu ushulwa isithembu sakhe uthatha ingane ngamakoto omncane ayigone nengane zangaphandle ayigone lezi zala ekhaya avele asi illiterate kulele lapha baba siyabonga kakhulu thank you nizweleke bafowethu ubuholi bakhona la eSouth Africa obaba baqotho abasibona asizanga ngokuzolwa asizanga ngokuthi sizophazamisa umthetho kodwa iyodwa into esikhalelayo sikhalela ukuthi baba hulumeni sizwe ithina siyakhala siAfrika akuzile ukuzolwa akuzile ukuzolinyazwa impahla kodwa kunaloko they are voicing out their voice as the country and njengabantu balomhlabathi baba siyabonga Mnondo kuzana Follow.
Isizathu sokuba late izolo ebusuku khona abenze into ongafanele ngabe bayenza sibonela emafonini ngapha koMaran Ridge mangaphosisi so-ke kwase kuba nomhlangano okumele ukhulume awu-athende ngoba thina njengoba sila sizolungisa izwe lethu azile ngokuningi manje-ke kunosomathuba laba bajwayela lapha kwipolitiki
ukuthi kuyaluthwa kwenziwani lana siluthi akufi ngisho inkosi Mangidabukeni ngibona ngiyiphetheni